tu ni nu te ni Mother's Day yahi to kitonina mithu pi te nu te to kisai again teu ngai khom ni khatna a kabat din ding hileng kanu laka kabat kadin seng ke pen ding Abraham Lincoln ni na a in kwan ki pa na cha bi kol tu zo nu a hi William Carey thum na a in kwan ki pa na le khamwan na khem pe nu te a hi General Auchin Lek Lina nu ki chi thumala lungtang ki pa na bangza ki phum ma diam mo Bishop Thompson nga na a khowela nu dik takhi sa nga za ta khwai tham din mundang aum tuan ke R.A. Torrey guk na a naw pangkama nu min tu pathian min bang hiala man pha a hi W.M. Thackeray sagi na in na a vai hom tu dikom sun tu nu a hi M.A. Alred gian na a nu lungtang tu pathian khut suak kilom takahia pak te vulin aksi ten awang naw pekhe keima leu khovelin nu lungtang anei sungteng itungwa pathian hoi na hai wala hi ke I kripa kwana nu hoi khat tu sin sak tu zakhat to akikim hi George Herbert somna pathian thil siam lamdang le thupi pen zo nu hi Norman Van William som lekhan na khowela nu khem pe kanu bang hi leu suangkul bol angai ke ding DL Moody som leni na nu in nai na thil hi theidan pau bang ma in again chian thei ke EH Chapin som le thum na mi kwa pe pathian ngai sak nu nei khate zo again thei ngei ke ding Abraham Lincoln som le li na nu tel lo na khovel zo gam keu tu yom lo na to ki bang hi Napoleon Bonaparte som le nga hon in le hon duat pe gi ge pathian ma hi chi ka gin tak na ziak zo kanu in na apan kamu khia ka hi Arvela som le gung na siam pu puanak tual sangin nu puan ten senim nemaman phazo Spain pauna som le sagi na kalo chin na thugu zo nu hoi kanei sia ka hi DL Moody som le gyan na India nu ten amo puang naw hoi takin sem leu India in haksat na atwa kaging takei Mahatma Gandhi som le kwana khovel thei thammi thupi te zo nu hoi te tu ga a hi Reverend Thansiama som ni na nu sin sang na zo a hingi ge a kilang pa keima le apa khia khun a om nge zel Reverend Van Lal Zuata